Kasengsan Perthai Hill State People's Democratic Party HSPDP haka pratarik kelalengkot arhajar arpusan kelapen bena yaki kerteng jong laingut ki kertong ki ban yakonik election shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Haka ni kasngi lapen bena yaka kerteng jong kini ki laingut lo presiden ke HSPDP uba KP Pangyang. Ka kerteng jong kini ki laingut ki kertong ki kentop ya uba starving jov jang pen pada kasit uban yakun naka 11 Mawson Ram constituency kakong Pinda Warjri kaban yakun naka 24 Paryong constituency bat uba Srali Rashir uban yakun naka 29 Motion Road constituency. Habakran cegilat pathai kubor uba KP Pangyang ulaong bakani kadai katup ka baar bat eki kerteng bakaddu jong ki kertong ansapen benasyan hakini ki kendiat sini ki bansawan. Hakasin penbenar ka baar jong ka list jong ki candidate idan hane keteng joki ng kerpat ya u presiden yang yutubing in pule berhak juga por ngan khot marai pule pinwan hane ngan pen i ya ka dak pangan aya ka dipri itu deng ba joki kita parti HSPDP Khatway Mawson Ram dan Shri Starving Lampen Pedak Kesit Arpusau Paryong Motharashan dan Srimati Pinda Warjri. Thank you. But na Arpundai Motion Road Shri Srali Rashir. Dari masa ini. Ia dolang kini gi kaptam dia bersih. Klik yang ketiga yang simpak mo. Thank you so much. God bless you and successful mo. Terang yang lemah sing ni. Ya. Dia masuk itu. Idan kini laingut. Tingi dang don ru ka benta ka ba lai marka don ka wei ka konsusi ka badon i mahe martel sitting MDC idan ka di stom te meta ka singiru ngimio ban penkut nomor idan ka di stom na kata kata te hakini kisi isa yo ka lis ka balai dan ni ka ba ka benta ka ba khadu jong ka lis jong iki candidate na ka HSPDP kata kata ke jemput najmi nak dia ke parti but baru ki nongrim jong ke parti ke bangi kren kumba ke parti ke belarim tam ke jela na du kasem per nice pan di bukra ki isu ke manifesto ki mat jongka ke beladan lepa ha ke constitution jong ke parti beran ke manifesto jong ke parti ide gitu ki ju hi ki ba mangi kum ke parti ngi yem te khandia da ke bangi kwa ba ke parti kan ya retreat ke stand vi kalong kata pan pen klang isu ya ke bor jong ke district council hapo ka pane jong ne ka six schedule ko ye dei haki likely ki phang perkhat jong ka party ka mi jidan ban penne pensa ye ki hok ki mati ki longshua ban yadai ka hok chungi la ya ka khando ka siap dan ye put usam ka balai ka longin pen bha ye ka sinsar khada lagare na do ka sinsar snong ka sinsar hima lani ye ka jong ka district council ka bahakli ke lai tadi ki mat ki bangi yeng kum ka phang jong ka party ki bangi yeng le kita ki bangi yeng scam kum ka party te ngi ai ki jingkit bok riang jikini ki candidates bro laingut kum bangi la pulei ka keteng bat ngi dam ta kasi bahwa lagi msom lala ban penmi baru khoi ki kasusi ki candidate ru ring na jit ki bakan saitam bat ngi scam ba ke ai ki bangi jit kalong ba ka party karon ke jing kremen man poi se ka thong kata ka dei ka jing persiang jungi kom ka party dei shibun ye pi kire bro laingut bat ye pi ki media ki bejudan barabor ka kubor ki pa